Fila signori! Ya son pues como 2, 3 horas. Tengo 2 niños y tengo que esperar y quieren verlo también ellos. Están con ganas de... Depende de uno, yo por si yo triste por la pérdida de papá. Y ya pues entusiasma verla, saludarla por última vez. 2 horas. 2 horas, ¿están preparadas para esperar más? Sí, sí, porque venimos a saludar al Papa tal vez por la última vez. I've been here for 2 hours now already, and we're not even in there yet. But I think I don't even care how many time I wait here. It's just the opportunity to have this, and how I admired Francisco in his life. So I think because of the respect that I have for him and the great person he was, it's worth the wait. Un'emozione molto forte, ti si stringe un po' il cuore vederlo lì, immobile logicamente, però è bello, ti rasserena, ti dà una pace interiore, è stato bello, emozionante, valsa la pena fare la fila.